إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبتي أخونا أختم ميري أرغل من واحد دكم مولني إسلامي أمتك أم مهم قضية كمجاوة فلسطين قضية جواها كأنه أدي هم أهم حالوجا جهفاوا باكستان के मुस्लिम अखुन्ना उख्तुं के वाह के वस्नु अदि अल्लाह अलुकं कुरुमा ऐलाह शरीक कुरुमु दुर्वेगतुमं आस्फावा अमुरुफुतहुगे वाह के वस्नु अदि कीतो वाह कदक्कम में ओळनी मिदन्नवि मतिवरी अमुरुफुल फहु या जहिगेन दें आस्फावा अमुरुफुला बेहेगोतु अदे एई कों अमुरुफुलेत्तो अदे एई मायम बफान्ना इहसान तेरिवु मुगे अमुरुफुल अल्लाह ताला वनी अहर मंगे मच्चे एदमी हुना हेयोकों हिता इहसान तेरिवुमा गदा अमुरकों अमुरुकु रब्बाफा एई वाजिब कमेक्कमुगा लब्बाफा अदि एदमी हुंगे हग्गु अदा कुरुमुगा දෙමිතිවුම අමුරු කරවවා අද එකමුගා දෙමිතිබුමකි සුවරුගේ වනුමන් හොළුවේ දොරෙක්කමුගා ලබ්වා අද හැම එහෙම්මෙ එකම් වනි රිස්ක් තනවස්සුමුගේ තළුදඬ එක්කමුගා ලබ්වා අද උමුරු ගා බරකා ලැබුමුගේ දොරෙක්කමුගා වෙස් ලබ්වා ලබති අඛුන්නාක්තු ما مفنا إحسان تري وما كيرت قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أسفا وآيتك حديثة ورقنا أدي إكيك نبي بيكلون ما مفنا إحسان تري وداعن نبي غتا به غتون أسفا وآية تفسكيرت قرآن ورقنا أسفا ما مفنا إحسان تري وما أمرك ربا كيرت القرآن قال الله تعالى باوا لبا فاوا إن آيتك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما ني اكلاغي منويت يبامهم الوكن نكلو مشاي ما بفنن هيوكن هيتما كلاغ فانوغ ويرس كلاغ كندا الوا انغوي الله سبحانه وتعالى ميوني اكن كندا الوا ادميهم كره اككنوت ادميهم تباي غاتو غاتي مسكلكما همه فورج نما එදමී හුන්න උෆ්ෆුවස් නුබුනා හුෂිකම කිතම් මේ කුඩ බෙහෙවස් නුබුනා හුෂිකම අදි එදමී හුන්න අඩුලා නහදාෂ අදි මා බහකුන් එමී හුනා මුඛාතබ කුරාෂ මි ආයතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුමින් තකුන්න අංගවාෆාවා එංගෙමු ෆට්ටවාෆාවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුකන් කුරුම අමුරු කරබුමු දෙවන මි අංගවනි මා බෆන්න إحسان تريوما أهمي مين أرجل منا إنجي إتشكي ميكا موجه بودوكا ابن مسعود كيرت رسول صلى الله عليه وسلم النبي ابن مسعود رضي الله عنه صحابي رسول صلى الله عليه وسلم النبي إما هو عملك كباتوي حديث كربك كتو الصلاة على وقتها
namaadu ege wagutuga ada kurume ehindu essevi den kon amalettoye kike to hadis kurabbi birrul walidain mamba fainna heyokon hitume ehmima mi hadisum wes arugol men engeni mamba fainna heyokon hitumuge bodukan lobeti akhunaqtu mamba fainna ihsan teruma gada amure kurabuma fahu ya vidigen Allah taala wani ilaha sha mamma ya bappa shukru wari wan angawafa Allah taala wahi kurabba fawe anishkur li wa liwalidayka mani man Allah sha tibage mamba fainna shukru wari washa nikam ballawa Allah shukru wari umaffahu dammi angawani mamba fainna shukru wari uma Allah taala ifahum ma mafana shukru ada kuram miatuga amru kurabba fawa sababaki kobato wes algon men wisnalenje esaw bayan kurabba Allah taala angawani hamalathu ummuhu wahnan ala wahn hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi aamain enagi mamma bali nikamati kamuge macca bali nikamati kama eku ma banduga ena ufuliya emme furatama rahimuga ashaganna hisabum feshigen mamma tafatu undagutaka kurimati lanje algon men negulu kamuga wies ekan egota hingamunde den bandad doswa waraka undagu bodwa mum borawa mum gos no maswairu ufullam wes undagu hisaba gossonnan adi hama ehme vihewmuge bura ege fahon kirdinumuge bura mi horiha bure mamma ufullanje algon menna mihin kiyalam wara fasehe bure ekam e bura ufulla mihaka e burage bodukan ihsas kureveni hagigatu lobeti akhunaqtu ma mafana ihsan teri makkuram bi kon kametto algon men sual kollan ebeje admiga kitam mi kamen himene ege tereng ekkamaki ma mafana ma bahum wahaka dekku mikaman amru kurabba Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawe wa qul lahumā qawlan karīmā adi ma bahakun edami huna bas bunahu shikame adi edemi huna dimaya uffuge bas bahevves bonegen nuwane mikan mana kurabba wahi kurabba fawe fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā edemi huna uffuge bas wes nubunasha ebahi nuruhumuge kitamme kuda bahevves nubunasha adi edemi huna adulana hadash labati akhunaqtu ma bafana ihsan terumu gotun kuranjihe anekkamaki edemihunna na oga terikama eku muamalat kuru mikaman amru kurabba Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawe wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma adi oga verumuge gotun nikamati kamuge fiya tiba edemihunna taka terikollash eg manaki ma bafange kurimatiga we have mandumatiri kama ekiga innashe nuata hunnashe nuata edemi huna mandumatiri kama ekiga wahaka dakkash mandumatiri kama ekiga muamalat kurash ade mi oga verika man bafanna dinumattaka komme dariyekos hita gennam vi timanna kudairu eves are barenne duaswaru timanna taka mammaya bappa velevvi qurbani eru mammaya bappa ge delolge finikama kitiya dariful konfada buretto edemihun ufuli ekan kama med visnalumun algol menge lolun karuna feedigende mambe fanataka algol menge lolun karna ossun ei waragina darumaya sawab hagigatuga algon menna libigen dane kame e wagutu algon men
ede mihunnataka heo du'a kurumaki ei adi maagina sawaba daruma alugon menna libigen dane kame ma undagu du'a ennun kuran otiyaki rabbirhamhuma kama rabbayani saghira hituge adin mi du'a ede mihunnataka alugon men kuran ebeje komme namadegge fahuga alugon men mi du'a mihunnataka kuran ebeje ade mige maneki kobato aluge veri raskalako kuda kujjahu kamuga miala wihindu edemi hum miala bala bodukuri fadain edemi hunar rahmallab wande mi alugon men kuran jehe duayaki labati akhun naqtu ma mafannaki kitamme nubaba yak kamuga wies adi ghair muslimun kamuga wies edemi huna muamalat kuran wani riti gota ma bahu egi wada gannawani fadain ibrahim alayhi salam ekalegi fanuge bappa ful azara muamalat kuravi kongota katto vidalwani ya abati la ta'budi ash-shaytan e lobe wa bappae nikam ballawa e lobe wa bappae shaytana yen alukan nukurashi bappa shaytana yen alukan nukurashi riti bahun ehmima adi alugan menge ma fannaki muslimun kama viru adi mewure ma rangala alugan men amalu kuran jehani alugan men muamalat kuran jehani labati akhun naqtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith ga asfawe إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك كباتو مانيكي هم كشر سورغيغا ميها درجة ماتيوري ومون أميها بناني مي درجة تمنى اللبني كيهنن هي swargega ena hikuri warabure mativeri daraja ena libumun ena bunane mi daraja timanne libuni kihinen heyye ehindu ena dennweni kiketo tibage faafa fussawun edi tibage dariful kula duaage sawabun subhanallah ehem wima algon men ebajehe algon men mamba fanna ginan dua kuro adi ehin hadise ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fawe man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yumadda lahu fi umrihi falyabarra walidahu wal yasil rahimahu manai emi hegge rizqu tanawaswe umruga baraka levuma edemiha enage bappen heyokon hitasha adi rahimuge gulun gulasha adi wes en hadise ga as adi migotun tafat hadista ebohori waragina hadistan ebohori hennames mi hama emmane ga gaganda kam hadistan asahuri ade komme kas mi dekon wahakta ga ali ga alugal men ebajehe mambe fanna medu alugal men amalu kuram vi kihinetto nota alugal menna amalu kureveni kihinetto bala fursatge beenun heyogotuga hifan alugal menna muamalat kureveni rangalatto nota nunto bala rangala nukurevena me ekan islah kuran ebajehe alugal mengi mambe fanna alugal menna kanta kuri gotaka madama alugal menna de terega kanta Qur'ane alugal menge kudi darin ei emihuna daswani alugal men daskoddin gota ehmima alugal men jehe eba alugal menge maamba fanna kirita Qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga asfawa mifada nassutaka eggota mifada amrun fultaka eggota alugal menna maamba fanna de terega amal kureveto gadala masake kurang ebajehe ade nimmal me kuring kula wahake alon dannawala nan mi hagigi wahake kama adu iveni
mi wahakaga mi wagotaki ailay ma bodu ailay vesnu hama kuda kuda ailay ki fudewaregge tanawas ailay emima ailage komme mihaka ves dema firinna kotariye adi darinna ves komme kujjaka kotariye webhuri en huriru mama yang huri kotari hadaf mihiri mulin wakin ehem mihuna wakin muli aila ya ves wakin ehem mama hagigatuga innen jeheni aila ya wakin ekkala kotari ge terek den kewmuga ves mama baveriyen nuwe baveri wan fursaten no libe ailage emmen ettanegga kaaboy hadani emmezegge doruga kaaboy hadani den mama ya gengos deni kaach komekas den miwagot ki mamma ya mi fennani enage tuttu darifulu kurahan ingecce fenigen gos balalafa mi ahani e darifulai coaching he ti kurahani buni timanna boduwegen mamma bandane tane mi kurahani kam ballawa timanna boduwegen mamma bandane tane mi kurahani kiya balalir den ena kiya deni mamma ya timanna ge kotriye mi danti bikudinga kotriye mi hori hachek nimmeeru ekkala mamma banda kotri mini wakin duruga einun to ene das we fori gotaki ehme ene samal qur'ani e gotan to subhanallah nikam balla wa ke mi aadage wahaka nun inge to algon me wara boda mikama deterege visnan je hekam algon menna mi fenna manzar ta ki mi hama hagigi manzar ta ke inge to birweti wan je hekam mi inge to rajjega mikan hinga goy nikamati mambe fain naga hurala darin e batibi gem beru kolla darin e batibi aniya kura darin e batibi bande fa batibba darin e batibi la hawla wala quwwata illa billah kobato emi huna deterega kiha ummide koggento ekkala mambe fain ekujja boduko ekujja tuttu iru du kollinama kihinetto wani marwegen nun to dani nikamati haluga marwegen nun to dani ehme mi wa asar huri wa hakke inget ma fange wa hakke ki ei asar huri wa hakke algon me emme visnan je wa hakke inge eggoto kabes farwa ko kollan je wa hakke num algon du'a ki allah subhanahu wa ta'ala algon men emmena ma fanne he ko hetum ki tawfiq devu adi algon men naki ege sawabun algon menge dehaya bajarigen dan bay hukam galebu wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh